Ngithole isoka kube ngathi kudala sajola nalesisoka leli uthando lethu lavelane lavutha laqaqamuka amalangabi lithi lelisoka sithanda swami mina ngeke ngisakwazi ukuloku ngilinda iy'nsuku ey'ningi ngicela ukuthi ngiyovela kini kulomgqibelo lo ngihambe ngiyokulobola ngicela ukunitshela ukuthi yonke into nje yavelane yafila right angibanga novalo bafike-ke ekhaya abakhongi kanye nalo isoka lami leli umqhele bazongilobola labakhongi banento mani ngathi abantu bama-1940s or 1930s yabona nje they look different umsonko wabo ngathi lo msonko ngalezi y'khathi ama-hairstyle abo icathulo zabo ngathi nje igonko kwangalezi y'khathi ake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi bafike nje bagila ezibukwayo bayishaya imali eningi ekhaya bathi no asikwazi ukwamukela imali engaka intombi ayilotsholwa ngemali engaka ikhokhelwa iy'nkomo eziwu-11 athi umqhele no uthando lami for unombuso lukhulu lujulile lubanzi iyona ndlela engifuna ukutshengisa ngayo ukuthi ngizizwa kanjani ngayo ubaba idlathi iqhomo zaseyivakashela amehlo injabulo eyisekubaba idlathi seziyimbulungana sezamagqamuzana ake umqheleke esho ukuthi uyecelile ukuthi ucela ukuthi ngalolo langa kube ilanga lesishada ngalo mina naye ngiphelezelwe umndeni ngiyiswe kubo ake ngempela-ke sifike-ke ekhaya kubo kaMqhele mangabe sifike ekhaya la kaMqhele siyabona ukuthi mani lana asilindelwe ngathi abazi nokuthi siyeza hayibo aliqale kubaba uDaba ukuthi ake sesoletha umakoti wenu la ekhaya kaMqhele kakhaya kodlangezwe hayi uma kaMqhele avelane asukume ashiselwe kube ngasushawa i-heart attack ayiphephethe alithahlaze uDaba ukuthi hayibo lo Mqhele leni nithi nize ngayo umqhele kade simbeke endlini yakhe yokugcina ngesonto elidlule so as understand ukuthi niletha umakoti kanjani manje ngoba phela umqhele usedlulile emhlabeni athi ubaba hayikhona mama umqhele kade kwami namhlanje efike nabakhongi umama abuza ubachazele ubakhongi sibachazeke abachaza ubaba abakhongi kutholakala ukuthi hayibo labantu abantu bale ekhaya impela leni bachazayo but abantu ekudala badlula siphelile iminyaka ewu-40 iminyaka ewu-50 badlula abanye sinazi iy'thombe zabo impela ngoba nami ngibakhumbula kancane laba bantu kudala badlula emhlabeni yabona ngibakhumbulele ey'thombeni ngempela uma bekuvezwa iy'thombe lapha ey'thombeni ibona labantu laba kade bezokhongela umqhele sesithukile-ke manje shawa uvalo sesibuyelile ekhaya and mangabe sibuyele ekhaya sho ukuthi uma kaMqhele bekasincinzile-ke wasitshela ukuthi leyo mali leyo umqhele ushone eyiwinile kwilotho kodwa asikwazanga usithole lo mali ngoba ama-accounts wakhe asafrizisiwe ubeyaqeda ukuyithola nje ngayizolo washona ngakusasa sho ukuthi lapha ekhaya sesibize abantu ababonayo ukuthi bazositshela ukuthi kwenziwe njani ngale mali ngoba phela ikhona idisappear ikhona nje imali lapho athi lo muntu atshela ubaba cause imali yasukwa ekhaya yambofak account atshela ubaba ukuthi le mali le iyisipho sikaNombuso ezivela kumqhele so ngakho-ke kumele kukhishwe le mali yonke njengoba injalo ungadli ngisho nesenti elilodwa baba uthathe le mali njengoba injalo uyifake ku-account yaNombuso uNombuso sekuzoba uyena okuthengela nanoma yini oyidingayo kodwa wena ungathathi ngisho nesenti ngoba kuyobe i-bad luck enzima kabi ungadlula ngisho nokudlula emhlabeni ngoba lesi isipho sikaNombuso kumele kube i-decision kaNombuso ukuthi ukuthengelani ngesipho sakhe asiphiwe umqhele ngalolo langa-ke ngihambe ngiyolala kwami ngingalali ekhaya imali-ke isibuyiseliwe yonke-ke kwi-akhawunti yami isikwi-akhawunti yami manje imali ngifika laphayana-ke endaweni yami yokulala ngisayiprepare nje ngiprepharela ukulala ngivelane ngizumeke kusofa ngisabuka i-TV bafethu ngizumeke ngilele lana ngiphuphe ngathi kunomuntu ongiqukulile uyangiqukula lo muntu uyongibeka embhedeni hayibo ngicela ukunitshela ukuthi mangabe sengisembhedeni ngizizwa ngiphuphe ngathi mina ngenza inkonzo yeCameron naye umqhele lo odlulile emhlabeni hayi bafethu mangabe ngivuka ngisembhedeni ngifike kanjani la ngithi get out moya mobi phuma moya mobi get out moya mobi phuma moya mobi ushonile wena into ebuhlungu bafethu ukuthi ngiyazizwa nami la ngizansi ukuthi cha bobo
kade ngenza inkonzo yekamero. Iyakhuluma impahla enkulu, iyakhuluma ukuthi kade ngenza inkonzo yekamero. Hawu, into enjani-ke le ngoba umuntu obonayo uthe singathuki singashawa uvalo lesi bekuyisipho esiqondene nami bekufanele ukuthi ngisithole lesipho bekuyisona sipho sami. Isipho silethwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Inkinga-ke iqale-ke ukuthi njalo uma ngabe ngilala useyafika umqhele emaphushweni and inkonzo yekamera yakhona lapha emaphushweni bafethu angifuni ungasho angikaze ngizwe mina into enje imnandi. Ngicela ukunitshela ukuthi ngi-end-up mina senginama-feelings angempela, nginama-feelings esipoki. Kuvuka lama-feelings enganginawo ngomqhele before ngingaka-understand ukuthi umqhele akasekho. Bafethu angi-understand because sengiyalangazelela ukuyolala ukuthi ngispende isikhathi ngibe nomqhele and emaphushweni. Lapho angisa-understand ukuthi kumele ngenze njani. Kumele ngithi get rid of le mali le, ngichithe le mali, ngikhiphe le mali le ukuze impilo yami iqhubeke ibuyele back to normal, or kumele ngenze njani. Mhlawumbe mangase le mali ngiyikhiphe kumina ezandleni zami, impilo yami ingaba back to normal, ngayeke ukuthi ngibe nesipoki engijola naso ebusuku. Wena umina wawungenze njani? Wawungalwela ukuthi uyeke ukuthi ube nalomjolo walesipoki ebusuku noma wawungamane uqhubeke? Shukuthi njengoba kade nginitshenile ukuthi ngajola nomuntu umuntu waza kovela ekhaya walobola ngemali eningi only to find ukuthi umuntu akasekho emhlabeni, umuntu osashona. Ngicela ukunitshela ukuthi umuntu beke loku engivakashela emaphupheni engamile, ngiloku ngimphupha emaphupheni, nakhona mangabe sengivuka ngivuka ngizizwa ukuthi kade ngenza inkonzo yekamero. Guess what? Ngifike esigabeni la sengikhulelwe khona. Odokotela bathi isisu akunangane laphayana, angazi i-fibroid noma yini le ekhuluphele nje, basho amagama akhona sizomele ngihlinzwe ku-remove lento le eseswini. Bathi vele ifile engathi ingane kodwa kusiyona ingane. Ngithi mina no way iyakhikha ingane le. Ngihlangane nobaba, ubaba ungibizile emsebenzini wakhe, usasemsebenzini. Ubaba angitshela ukuthi mntanami lalela la, ngizocela ukuthi ulalele udokotela. Usunenyanga eziwu-15 ulokuthi ukhulelwe. Ayikho ingane edlula ku9 months mntanami. Lalela udokotela uhambe uyohlinzwa, otherwise sizolahlekelwa wena mntanami. Ngithi baba ngiyayazi into engiyifilayo, no offense baba, ngicela ukuthi ungaphathe kambi. I know I am pregnant. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba waze wagcina esedinwa ukuthi angisanayo uma wakhe emhlabeni, you are the only child enginayo emhlabeni, usufuna ngilahlekelwe wena, hamba ukhipha lento le eseswini. Ngicela ukunitshela ukuthi ngalelo langa-ke after i-conversation yami nobaba sengilele-ke endlini yami, vele mina nginendaba, ngiyazi ukuthi ngenze ngiyikhiphe lento le, ngiyazi ukuthi ngikhulelwe, I can feel the baby. Ebusuku ngicela ukunitshela ukuthi ngivelane ngisikwe-ke manje, ngisikwe kucaca ukuthi ngiyazala manje, ngiyazala. Ngaleso sikhathi benginganagesi, bengingena-network, bengingenalutho, kucaca ukuthi ngiyazala-ke le endlini. Angempela-ke bafethu ngimzala umntwana. Into engixakayo lo mntwana ngimzala mudala, umntwana omkhulu bafethu. Yabona nje nesiketi sami esifishane, mina isiketi yami yavelana yamanela, ngisho ne-crop top yami yavelana yabe iskipa kuyena, i-newborn. Into ebuhlungu-ke ukuthi ingane yami ekuseni iyanyamalala, ebusuku iyabuya nobaba wayo. Ngikwazi ukuthi ngiyibone ebusuku kuphela, ifika ebusuku mangabe sengilele. Kube ngathi iphupho kodwa ngisuke ngizwa ukuthi ngiyigonile, ngisuke ngikwazi ukuyithinta, ngisuke ngiyifila. Sometimes ifika incele, sometimes sifike edlale nobaba wayo emaphushweni. Kube mnandi nje sibomndeni. Madoda, kodwa manje futhi angikwazi ukutshela abantu ukuthi ngayideliver ingane nginayo because kuzothiwa angiveze phela ukuthi iphi ingane, kanti ingane vele ingane engivakashelayo emaphushweni. Senginokuyidoubt manje ukuthi mhlambe ngilimele engqondweni because mina nginomndeni, umndeni ofike ebusuku kuphela, because nalomntwana lona ngamenza nomuntu ongasekho emhlabeni. We understand, akekho umuntu understand lo daba lami ngaphandle kwami. So guys, do you think ngilimele mhlawumbe engqondweni, ngidinga usizo, mhlawumbe kumele ngithole usizo, ikhona indlela engasizakala ngayo because emini ngisuke ngine-stress, kodwa manje problem yami angikwazi ukusixoxela umuntu le stress sami because abantu bazothi I am mentally disturbed.
kodwa vele kona kuzwakala kuthusa vele lesimo lesi engidlula kusona, uyabona. Sihlukile, isimo esingajwayelekile. Ngicela ningitshele ukuthi ngisinda kanjani kulesi simo lesi, ngisurvive kanjani, because nami sinokungithusa futhi siyangifrustrate. Angisakwazi ukuphila kahle because emini ngisuke ngikhalela ukuthi engathi ngafika intambama ngikwazi ukubona umntwana wami kanye nendoda yami. Akusasiyimpilo impilo lento le engiyiphilayo. Ngicela ukuthola usizo ukuthi ngasizakala kanjani ukuthi ngidivorce ngokusemthethweni nalesipoki nengane yaso. Buzz SA to all social media platforms. Iyo lalibonene itorini elandelayo. Buzz SA siyanthanda kakhulu.